Ditshwantsho tseo di bontsha Mopresidente Cyril Ramaphosa a amogela lekoko leo go tswa go naga ya Israele di shakgaditse ditokololo tsa semphato sa ANC mo go maswe. Lekoko le le busang le ditokololo tsa semphato di sopo sengwe le baagi ba Palestina bao ka gale ba tlhaselwang ke puso ya Israele. Sebueledi sa SACP Alex Mashilo a re go fitlha le gompieno puso ya ANC e paletswe ke go fetola ntlokemedi ya Aforika Borwa kwa Israele go nna kantoro ya bogolaganyi. In 2017 December, the African National Congress at its 54th National Conference resolved to give practical support to the oppressed people of Palestine and for South Africa to unconditionally and with immediate effect take steps to downgrade its embassy in Israel to a liaison office. Mosekaseki wa sepolotiki re baone Tau o botsolotsa moono wa dinaga di sele wa Aforika Borwa mo tlase ga Mopresidente Cyril Ramaphosa. Tau a re naga e mo lefefing tebang le mokgwa o puso e mekamekanang le moono wa dinaga di sele ka teng ka ntlha ya fa ANC e ise tsenye tirisong ditshweetso tsa kwa khonferenseng ya kwa Sacp ya 2017. We are clueless of what is happening when it comes to foreign policy under this administration. The issue of downgrading the embassy of Israel, up to now, nothing has been done. Puso e ntshitse mo-ambasadara wa Aforika Borwa kwa Palestina mo setilong, mme ga go ise go tlhophiwe mo-ambasadara yo mongwe fa e sale ka 2019.